Welcome back Gulti ho to sim ngai ki tau hite tu ka la chu boi na chit chet anom je chun tu sim akhin sei thei pon tua hi pat ngal ke dewa hi tu kum 2024 kuma hin film tha anal ta hong do jing tan hi chi pa hin al pen tan te ti la ki ting anal che khat hong do ki din tu ni athu sim i sei diu pa wang hi khat ve mong jong chop khup te skip kat le bol lova a bon cha aki chaina chan hi ka vet hlung yeng hi tu sim hi Indian champlat na anamu masang chu hitan usa meta ki tinu hin khutusim hiding hi Indian champlat na amoding ko na chu British te toyong na ki sat to wahin a hoilai ya chu mei pum zongjing bom zongjing hita chu pan an la hin India hi banga gam lin chu iti ana ki heto wahin te ti hi na ngai to kham na ngai to kha lo mai the hin kenong kana ngai to khapoi tunia hi iti mo na ki ho mat wam iti thu khat ve ya pan anala hom thei wam ti hi het du hi hichia pan na lin ta anani ya chu hi le radio a hi radio jong chu radio mai hi pun congress radio anati uve thusim in sei diu pa hi tua ai ho ga lai ta hi to ki to azong hi thusim jong hi ki to mong jing hin ngai no bom ta hin azona chan na ngai ta na ki si lo ding hi subkang ten India gamana to pha lai wa hin tarik 8 August 1942 kumahin Quit India Movement Mahatma Gandhi lam kainain anapan tawin hi hichi hi ai pawin ki seile India hi da tawin tina hi 1930 kum mahung hitan surat hi ahung ki vet se hichilai hin teacher ho khat hin thingphung noya chapang neu cha kum som gul be ho hi ahil tai ahil chui bihami dia hi le Mahatma Gandhi an hlang sap le British state chi man ta loading ei maten chi ki sim ding ti ho hi asei tai hichi hen inunga no usa meta hi hong kivet satan amazon kum som be hi in athu sei chu angai nom hle jing in hi phachom khat loka chun sipai ho hi hong tawin hichilaya teacher pu chu ha zep in azep ta ve usa jong chun teacher pu chu lung sebe se jing in kaga hu do ya ti le sipai hong chun usa chu hin vo khatawin hi in lang hen na sol tawin hi le apan jong usa amu phala chun usa chunga chun alung hangwal jingin kot kha apon khom den ta na hi usa pa hi India mi a hi wanga lawyer khat an hi a hin ama hin British te hi angai sang hle jing a hin chuteng le chamhlat na independent moding ti ho themi akine pha lo agel theilo jing khat an hi hita chun phat na che kitan usa te jong chu Bombay a hin 1942 kuma ahung cheng lut ki tawin hi rodung la chun India mi pi te chun British te vaipo na deilo ji wa chun ama ho hen ki phin na anei tawin a ki zot le lewin he sipai ho jong hi hong ki tawin hi chilaya mi pi ho zo si chu molen ha point na hong vota ve hi cho zo si chu usa le aloi ho hin anave avin hi usa jong in langa hi aga tuna hi le apa hi atha nom ple jinge aji chu hi chini a hin kar tha set khat British te hin ana pe hin akara jong chu British flag hi ki ta a he apan jong usa ko machun hong to tangem pot do hete ati pe usa jong chu lung hang te na pa ko lang chun na che peitan nang le na sap kang te ki pa jing win ati pe ko si ki ti pa le usa hi an ki vop thei ten jing hlon hin ko si hin adei thim jeng hi usan jong apa to a chan ho zo si chu a sei pe tai usa le aloi ho jong chu congress ho akisu hom jin la lang khon a che tawin hi chilai hin Balvir Singh ki ti pa hin thu phata ta sei pe tai hichilai congress ho office a hi a che jiting le ama ho jong hi a thau nom ji hle jingin India dinga hi pan na samomo la adingin akitim tawin hi hilanga na sata pan la ading ati wanga hi in a hlun jiting le apa ko ma i macha jong a sei ngam ji lo he aji chu apa hin British te hi support na sata bol hi nikhat chu usa le ko sik jong awa do hlon na chun in khat hin music ngei ta khat hong ki hla aza hlon tai aga anai pe hlona hi le mini hi analam min hi chia alam pa hi firdos a hin engineering a hi anunga anu chu do alam a hin tin chuting le kot kha lang chu aga anai pe be hlona hi le hi chia firdos te ni chun kot kha hi hin hong tan a ko lu hlon tai ki pa ta chun firdos le azinu jong chu alamin chuting le usa le ko sik jong chu alam sa tai usa jong chu alam lam thlona hi le mun khat hin radio asi khat hi hin modo tan aman jong adong in hi firto sin jong asei pe tan hi chi hi radio mai hi poi hi chi thil hi masanga thu phun na India pumpin thu a het dinga ngai kho hom ting ana pon jiu hin second world war hu oma ko na chu British government in ana kha hitai ati pe usa te ho aloi khado fahat ki tipa hin usa le ko si ko ma hin keiwang tu pe da ka hero hi Ram Manohar Loya ki tipa hi
ama hin tu pe da India dinga na samomo pan ala pe hi ati pe tai in agathuna hi le usa apa jong hin anaging mo thim tan aman jong jang perin adong jenge Congress party ana panham ati pe tai usan jong kapang hi be ati le apa hin ata san mobile jingin ki ha selin kachunga na khut ngamin lang ati tai usa jong chun a khut chu apa chunga chun aga ngamin aki ha sil chop jenge ain la room sunga alut pharin usa jong ha kapena kap tai aji chu ama hi Congress party ana panga hitan India dinga hi hin kho phal ngam ding a hitai ni chom khat zo chun Mumbai a hin Mahatma Gandhi jong thu sei ding in a che tai hi che hin Kosik a hin usa chuteng le fara alwai dang dang ho jong hi thu sei nga yin a che ve numai khat chu hong ding do tan Gandhi ji ko ma chun brahmacharya hi kho kho nga ya ham a hin ti pe tai Mahatma Gandhi jong adon budin hi chi thu hi inop nop nang ma ki nga po po a hi ati pe ta na hi tua brahmacharya ati u chu ji jong anei thelo ding India ding a chu kipit hing mong mong jing ding ti na a hi mi kon khat jong chu hong ding do sau sau jing vin nunga nu sa jong chu hong ding do tan ama jong hin kipi thing se jing ding ati hitai ahin la ago thlang pa ti ding ham ko si hin agial thei himim tapo to lang hin a pot do tai usa jong chu alung na hle jing in ipiding anang na hong din lo ham takhara tunia hi kipi thing ding a hi Kosikin jong adon but kidin India hi bonova ingai lu do hi ain la tua nangin hitopang thu na changsia na la jing chu adi thei poi ati pen ada hlatai 1942 kum hi ahung hitan Gandhi ji jong hin mi tam ta hi a khom tan aman jong British ten India ada hla na ding le mi pi zo si chu atil hang che che jing tan tuni a kona hi ei hon do or die i che pi deu hitai i bol lo wa hi le i thi deu ti na hi hita chun ki phin chu ana che hla jingin usa ko si fahat te ho jong hin pan na satain ana lata ve na hi ni kha chu mi ahung jam che le lu jing tan thu boi ta khat hi na so tai aji chu Mahatma Gandhi hin Nehru hin chuting le lam kai lin ta ta ho jong chu police ho hin ana man ho hitan Congress song hi pen ana bol ho hitai thil chu I macha ading banga chun hi thei ta pon newspaper ho jong azo zo British te chun a sovin koi macha chun ana ke to lo jeng ho hitai khalanga Gandhi ji te ho ama thu jong chu India pumpi jong hin ana her so lo hi ichi ji chun usa te ho in apon na hle jing win a ke ho tawin usan jong loi ho ko ma chun 1857 ku ma chu ipidinga British te ilel jeng ho ham na her wa mati tai chipar chun ama ma man a sei kidin na satain British te chu akitho khom win India etek abol ve ei ho India te ki ho to na ding jong umlo le khathot jong che thailo hi chi ji a chu in a fail de lo hi ati pe ta na hi hitopang chu so kit lo na ding in tu awang hin India hi akai khom ding thil khat tai hi chi chu radio hi aji chu radio hi in chi wa hi uma hin ei hon atum bia radio station ikisim deu hi ati tan hi ama hon jong Firdos engineering pu chu ga keu pi tawin hi le Firdos in jong hi chi radio hi sim phat kin diwa hi sangli ngai jin te ati tai hi chini akon chun usa te hong chun sum chu a to khom khom tawin adong tawin hi le sangli wang chu a pha lo jing hi lungdong ta lai ta ba chun usa api hi hong peitan asan hi hin asan chaw ho abon cha chun hin latan keizong ka pan no me hi chi ho hi zo leo chun dom ta sangli atu ding hi ati pe ta na hi hi chi zu chun ama hon jong radio thu phone theina chu hin sim do ta win hi ama hon jong apat di dan chu he thei ta povin hi chi ji chun ama sa pe na chun Vande Mataram ti la ho aga hlaw ve ke set tam ta jong zo ma hin Mahatma Gandhi te ho thu sei them chu ni hla se 830 se hi le a hla pan ta ve hichi radio thu hi all in India mi te chun hin sau sau tawin radio chun ni hla he de aki he do ji ve ama ho go na her u hi lovin hichilaya British se pai ho jong chun ana helti tawin hi hita chun jan si chule a hin bol bol jing tawin ni hla khari apan jong usa chu hoilaya na chi ham ati tai usan jong a sei pin low class ka la hin ka ge je phi ati pe tai apa jong chun usa chu ata san hle jeng ni ma cha ana lo poi ni hla sia thu sei ho a hin hla jeng wa ma chun India mi a hi hlom cha bo hi na lai jin newspaper ho jong hin a hin so ta ve na hi le India pumpi mi tam ta hin an he tai Ram Manohar Loya hi hong ki versatan ama jong hi India dinga lam kai phata khat hin gu chim chima party an form ji hi aloi le gol ama thu sei nga ya hi tam ta omin aman jong aloi ho ko ma chuna sei pe tai tua Congress radio hi thil phachom ta hin hi chi hi ei hon jong kyo pi utin iman cha deu hi ati tai
akhat lang a British te dong chun hi chi radio thu chu a hin khol jing utan amun ta wang chu a hedo thei povin Bombay a ko na radio hi hong ki phonga hi ti chu a hetawin hi ni hla khat dong chu usa hen thu apon chai in langa ga chi a hi le a inovahin apa hi lawyer khat ho hi to nom tai usa hi chilaya apa loi pa ko ma hi tuition ala ji dana anakile bahin a hin la azo a sei chu apa hin amat do hi tai apa zong alung hang hle jing in usa chu ado a hi le usa zong chun I ma cha im talo chun Congress party a hi kapan hitan nang ko ma kitep na kan ne yong chu a hle ma ka bol hi ti pe tai apa chula alung hang che jing tan a chanu chu alo ji hello parin room kot kha hi abon khum den ta na hi jingka hong tho pharwa usa na langa chu aga che pheiwa le usa chu amota povin anaza ma hi tai lekha khat hi ana da hla e apa hong chun hi chi lekha tho chu aga asimin hi le usan hi ta hin a sei tai nang ka ngai lut bangin India zong hi ka ngai lu in nang ngai lut na chu ke dinga hi bang banga e nang le a panga hi hi chi zia chu ka pot do hi tan nei hin hol ta hin kanadam jinga hi le free India teng le ki mo to diu hi ati tai usan zong a inu ada hla zo wachun aloi kausik a hin fahat ama ho zong chun tua ram mohnar loya kitipa hi aga ki mu pi ta ve hi chi radio thu ong jo sei pe win hi le ram mohnar zong chun akipa pi hle zengin na radio a thu pun ho hi India mi tam ta in a het hitai a hin la a hello ong na la hin hi chi ho India mi ho zo si hin na thu pun ho hi I thu sei ho hi a het chi diwa I bol diwa hi chi machine I sim phat na diwa chu powerful rectifier khat angai ding in hi chi hi I hol diu hi atitai British te ong chun hi chi radio an se ma chu Firdaus engineering pu a hi ti chu a hin heta ve sipai phata khat jong hi Balvir Singh kom hin a che tan tua nang ho Congress radio hi a danger le jinge engineering pu jong man ding in a che ta ve ati usa te ho jong agana ganin engineering pu in lang hin a hlai phei tawin aga sel manwin he amat do diu a hi pharin usa jong chu hong hlai do a hi le sipai ho hin kap ting hin ti tai hi chi phar chun Balvir Singh chu hong ki do in sipai ho ki tel pi jing in hi le Balvir Singh akabli ta ve radio station alien che asim do na diwa chu athil long alien che angai je chun hi chi thil chu koi po ko ma na ki mulwa hi tai mi ku cha ho khat ko ma hi amo hin hi chi pa jong chu sipai ho hin na vet liu hi tai manoharin chong anangan si banga chu usate ho jong chu hi che radio thil ladinga chun achi ta ve sipai hon jong achan hli jingo het je chun usan jong to muslim ho won hi akivon tan amai ho a khu tai achi phein khat pa ko chun radio thil chu kang chelen ala in suma pen azam tho zenga hile sipai ho jong chuna hin del ta ve usa jong chu azam jeng tan azo zo na chun muslim ho pathin ho na in hin aga lut tai hichilaya chun police ho chun koi pe na hi zong he thei ta povin hong zam do ta na he kosigin jong usa chu ana ki chat pi hle zingin aman jong usa ko ma chun ka khut hi ve in nang zia tu chana hi ki thing den zinga hi ka ki chat pi wal jing na hi ati pe tai usan jong adon budin kei nei gel khozia hi chana na hong panha ole India na gel khozia hi chana na panham kei nei gel khozia hi lewang kei nei suboi hi ben ati pe ta na hi kosigin jong usa chu along sitwal ja hi chana hi na panghin ama jong chu lung na te na pot to ki ta na hi radio machine lin ta kha chu an sim do tawen hi cheni akon chun ramon hol loya on chun record about thozin a record ho zo se chu India mi pumpi het ding hin an hla ji ta ve ethil bol hi a to khle jingwin Muslim Hindu kiti talo zun ana ki tho khom tawin amon mana zong hin meipum kap dan ho zong training ana lapan pan tawin he radio a thupo na zong chu ana che hlape jingin British officer ong chu azon chi hle jing tawin ven khat hi hin sim do tawe hi chi ven sunga chu tua radio station a signal ho hi a trace na ano ma he hoilaya ko na ong ke hla ham ti chu akom anai ni le o signal chu hat hoi jing hita chu a het do theu hi tai ven jong chu ni hla kontagi laki a hi a kun hin atol panji tawin program a hin hla kun chun amun chu a hol pan tawin hi ni hla kha chu hi le signal chu hin mutawin hoilai in don ta ham wang chu a het lo lai he hal holo in jong hi chi ven chu a het hli phar wa jon agana ganin program chu anga win a hi le British sipai hong chun hi chi holoi wang hin ei mu do hi tai ati jeng win hi amun hi mun chum choma ana khial yeng ziu hin hi chi ji hin British sipai ho jong hin aman do thei po ve ven khat lele ana hol chu aman do thei ta povin om na don che chu hi chi ji chun ven ni hi amang cha tawin ven nin signal a hin ko na ton ta in chu a na hi jing ding da na hi
hita chun ven chu hin tol ki tawin khat hon jong radio program chu hin pan ki tawe radio signal amat do na ven nong chu hin tol pan ki tawin hile azo zo na chun a in mun ta chu hin ko khatai signal chun hi chi zo phar chun British pai hong chun tola hin mei pum ka ven na bon chawin ina konin hung po do ven atitai hichini hla program ana bola chu usa le fahat a hilonin amanin jong akan aganin radio thil hozu si chu pona hin atom thontan window khatlanga chun a khai hlaton ta na hi mi pi zo se chu tolang chun a hlai su ta win sipai ho jong hi hongki zot to ta ve in ho cho ban in check hin bol to win hi le a zo na pe na chun usa hi hin mu do ta win a te pang hin pistol adoi ta ve mi pum ki kap gi chuna zalawa tu chan chana tolanga nong su lo la ha mi dang zo si hong su ta ya te usa jong chun kilep na ding phata khat chu anei tan ka in kom pu hi akeng ana hen hi chi ji akanga hi ati tai hi chi sei zo phar chun fahat jong chun radio chu hin sel do hitan fahat jong chu akeng hung ki bai de derin he far hi masang laya ko na kyang na ki bai sa hi je chun sipai ho jong chun a he thiam hle jing win chi su loi thanin ati pin ana sol su ta ve room zo si chu check ta win hi le radio ki ti amudo povin alung hang hle jing win hi manohar te ho usa te ho jong chun British ten garinia holo chu a hin heki ta ve ichizi chun ma hon jong British te hlep hla ki na dinga chun radio hi thu phone na ni sem ding amun chom koi ding a hin mat do wa hi ong le khat in ana sei chai man te dinga chi chu plan a go no hitai engineering pu chun radio khat chu thu phone na ding in a hin sem pan ki tan hi le a income hong nupi khat chun British te kom hin complain aga bol ta win hi le sipai hong chun radio ki sim chu hong la pe ki ta win hi ichi phar chun manohar te hoi hin usa te ho jong alung dong hle jing ta ve aji chu radio khat le a thu a phone kit wa hi le aum na don ta chu het wa sipai hon hong mat te duty na hitai ichi phar chun manohar in jong a sei pe na loi ho chu tuni hla teng chule boy yong le boy hi jong le thu hi phone te diu ngai ding hi aji chu India pumpi hin kei thu phone ding bo hi anga hitan green signal tu zan teng laka pe ding hitan muntina India mi pi te British sat dinga ki ko zo si chu tu zan teng ki pat do diu hitai ti hi ka phone do te ding anga ya ti pe tai hi chi zo phar chun usan jong tuni hla program chu ken hin bol ki tang e ati pe e hi chi zana thu phong hi chi zana radio program khoi chu amat duty na hi jing tan ari sle jing tai hibang ki chat ta chu usa le fahat chu hung ki chu hlon tan keizo chenang ka te ati hlon nin he fahat in jong usa ko majun kan yaulaya ko na lamzo du da theilowa kanom hin India dinga hi thiringa ki pedo sa hin keizo chenang ka te ati usan adon but kirin ka in ko te ka hin da hla jong hi thumai mai hi poi hi ji chun keizo chenang ka te atin akinel nel hlonin azo zo na chun usa zo chu achi dingin akinop tu hlon tai hichizana chu usa chu police on amat lo le atha te diu hi akhiat je chun gala konin a in ko te jong agave en akingai pipa ko sik jong chu agel do hle jenge ama jong a thi tho dinga ki pedo a hi ta je chun radio program abol na lawa chuna chin ram manohar loya thu sei chu aga hla pan tai gel phalo tin usa to na kingai pa ko sik jong chu hungwa alur kitan usa ko ma chun i hi na hi le hing khom hitin i thi jong le tu zan le i thi khom ding hi ati pe tai sipai ho chun radio signal chu a hin hol pan ki tawin hi le a na don chu hin mutawe in noya kon chun hungkal to tawin step a hin phatawin hi usa le ko sikin jong kot kha o chu thilgi ta ho hin adel sa hlon ta na hi le sipai ho chun ha sot in ason jeng ove ramano harin jong radio a konin tuin hung po do tawin in chewa konin a hin ti phar chun India mi pi zo si chu namun wa konin hung po do win mei ho hin ki detwin British office ho jong cho hal tawen ale ho jong hal gam tawin mi tammo mong chu ro de hin ki zot tawen a hi khatlanga usa le ko sik an ki sial hlon jong chu British te hin agaman do tawin zel hin a khum tawe mi pi tamta ho chun British sepai ho jong chu attack a bol tawin British sepai ho jong chu ki chat phat win ama hon jong meipu mahin India mi pi tamta chu ana kabli tawin hi zel sunga chun usa le ko sik jong chu bol gen thei hle jeng we sepai ho chun ama ho dei dan chu hi le ramano haloya hi thil phalo zo si chungo hlon le ati hi ahin la amanin koima chamin alla hlon pon asei do chasun hlon chu hi le je hin bo ati hlonin hi usa hi zela kumli zen ana koi win hi chika achana pahin le khathot asunin British te langa ana pan akisi dan thule achanu usa akithangat pi thu ho hi aga thode 1947 na independent imuhin 1946 kumla chu ga hisab leu chun acho lai ta so jing lai ta hung hi ding da na hi
usa jong chu kumli zo hin zela konen hin hlado tawin hile mi sang som ni fal hen railway station hin ana welcome tawin hi golte usa pan la dan chu iga he tawin pa cha ro mong hin mi sang som ni falen welcome ana bol kiti chu thunom wang hitapoi hitachun ipu rammono har loya kiti pa chu ipi so ta metia hile ama he 1944 kuma chu ana maruhin british ten zep atia bol eng set kiti ta bol eng sedova ama hi 1946 kuma hin hlado ki ruitan ahin hlado zova jong chu pan na sata hi ahin la pai ki da hi golte tua thusim iga se chu thusim ta usa me ta kitinu hin khutusim le congress radio ahong ki patdan le pan anala dan ito banga gen the ana to uham ti ho zo se zo ki hetan 1998 kuma chon ama hi patma vibusan hi ana pe ovin hi hichi zo wachun ama jong hin kho ana mangin 2000 kuma chon wang se dum ten ipu hi ana chi a hi tai goltho tusim chu iga ngai tawin ama ho khanglaya chu hindu muslim jong ki to lo ta jong chu gal abol diu phara na pang khom wa na ki to jing wa hin chuting le thil neu cha radio jong chun india pumpi chu ana kai khom jing hi tu phat hin e ho din mun ga ve lew hen pau chum tho pau ki bang lo phung ki bang lo seiding hi tama tam jing hin e ho ka la jong mei ahung ka do de jing jin hi masang laya ama ho bon radio mai ana kan khom thia hi le tu lai khanga ai hon whatsapp long inei tawin facebook twitter dang thil ki het mat to na ding atama tam group zong e om tai ki het hil to na ki het thim to lo na ma hi zong le gang chala hi cho hi sim phat loi ji the a hi tan hi chi ji chun ei hon zong thisan khat nam khat gam khat del hi zewin kilung to ten pan la jing hoitin tu a thusim iga seina wa konin zong chi nan nei hoite